Vena wekwatyo yumwe wo kwa enende makisio cha Thange Kibwezi kaunti ya Makueni alama umeiye kumana na kutomea kiwi cha usi wa Thange kila chai na mauta alama avuthukie kuma kwa muveleki wa kampuni wa Kenya Pipeline miaka 10 miwetu kutungiwa wasio wonitina wa seneta wa kaunti su ya Makueni Daniel Kitonga Manzo kwendea na iseso ya kukolania ukose mweo wa kukwata mbau kwani yake dhilo akitie kotini ayenda Kenya Pipeline kutongia enendia su wasio ulama kwatite kumanwa na kwasia endwamo indosio kwithiwa matai mameundayo kulama utasu manyaikie na kuendea kuwa kwa enendi Ken Mulinge nukuelezea aina na nandiki mamovoka vinaneka iseso ila watoisia wakatano ula kuthimenendela methito maitata maumetwe ni kuiteka kwa mautasusi ni uwa Thange. Senata Manzo no watakufikia vuku nikiliona nyene ndenge kwitha mena lead na benzini thakameni sio kendo kila ni wonanyo kana ne maumiwe ne mautasu. Lobezi ni maumiye kwanzie mwe kanenge na ndaa tetheka au milenu ndo netituthi mandu ibinda ya mwisho na ndo alama thimetwa kufikia vau imethitwa mea wau amango angi mbio nangi ukethia mwi ndwina vinya na nundu wa nituonete ilimo ila twikite kufikia vau andu mena sumu wa kindu kitwa lead na andu mena sumu wa kindu kitwa benzine vala twende na kulia mashirika nundu yunga la meleli kitwa inya ni vite no nandu mathini kama no inaandie kwa sako ya kwa mbunge na kwa mbesa kufikia yu pau nitaitwa milioni inya ninende na kuiva anikala ni vite mata kitale angatwa ikoni koti mautasu tekiyosini wa Thange mwaka na 2015 valet na waenende kukilie vyuvimo vya kusovya maithiloko wa nema wambisi ukunikili kuikithia ki ndithini walivoti wa mawetaka na kiucha usi ucha ikithiu vyu itambile na uthothiye Seneta Manzo kutoa ikuani kotini kusikata nema na movya uwa Kenya Pipeline ikuani leo wende kukolanile ukusi vaya ndekithia kuani yukusililwa kisioni kini kana kuonanya hundu wenende maumete mutula mwene ni mwa seneta ibinda ila watu ye petition bunge na yasa vya report nene na no wewe ile tembea ngusi ila ya kukunenga na report ino na kueleza aya mundu wa mutula ula wa idaka savea kuja na kene wanenga ne report ile kaila siana ngikite baani siangala mayana mundu zino watu tetheisia kwa ila tunasila yame paka baba kuwena ndo mawawela menga kisio kicha Thange kula kupakene na kula kwetikie mauta mena tofauti na kudukula kutaika mauta takutakalawa usugenda wikusi wandu kitamusila vethiro vaikusi wikusi enendengi vinda kuthila ngikumana na maumo manento na kutumia kiucha usi uwa Thange ndo nasiute utiweti na vala ingisiethito isi atovuno na mwene ndengi methito maikusi ya mauki vathokonya wivola wa mbio vale nende alama tuwanie na usi uma vatiwe kuwe makumana na mithanga ya mionda yo kwitha ya naikigwe mautasu kwa uni ngwenda nduma ba amateteke agenda ithaka cio sibwe indo cio sibwe mionda yo ibwe akulama na ima kulamba tunda maye kula sukuma itavande kaingi yuni yo kwani ila tuko kusika na tuenda koti yuke ba Thange kwenda koti kwekala ilobi kana maku kana wote twenda koti ba Thange iyone kibuki mauta izo ke yone undu andu mawaite takoti izo ke yone ndu miunde thukite na ke takoti tia ya mwe kindu kitheu na ke ndu ma Thange maibwe kuthina kula mathinite lakini muno nende na kulia mashirika alamendo ama yusikana uiti andu ani mekwenda ndawa na nundu thima twena sioni tukwenda thoko manamo withi andu ni maitwa sumu ume mwi manengwa ndawa ile sumu za sumu mwi Mutongo TV kuma Thange Kibwezi kaunti ya Makueni nyenito wa Mulinge